Ngiyabingelela lo okhulumayo uMphurofethi Vundla Thwasa lodumo, uMphurofethi osebenza ngokwesintu aphinde esebenze ngokwesonto. Abantu abaningi bahlezi bezibuza ukuthi kwenziwa kanjani. Ngiyazi ukuthi isikhathi sami silutshwana, kodwa ngelinye lamalanga ngizolazisa ukuthi ukusebenza kwesintu lokwesonto kusebenza kanjani. Idlozi lokwesonto nje into ehambelana kahle, but sokusiya ngokuthi ukucele kanjani emathongeni ukuthi bekuvumele ukuthi usebenze ngokwesonto. Amafitshane la ngichazela wona. Kodwa ngizothi mina uMphurofethi Vundla lo elimbona namhlanje okhuluma lapha uMphurofethi abantu abaningi abamaziyo abaseke bahlangana naye bayazi ukuthi masebenza ngokwesintu la ngokwesonto ngikwenza kanjani. Kodwa ngizothi ukuchaza nje ngemafitshane ukuze ngakudlela isikhathi. Right, usebenza ngokwesintu mina ngumuntu okhulele esintwini. Kodwa isintu sakithi sisuke sabanzima ngoba ababesilandela abaningi base beshonile, lo mndeni wami wasushona. Kodwa kwasokusithi amathonga amadlozi asebuya eThwaseni lodumo esefuna ukuzosebenza ngokwesintu. Singase ngiwacela ukuthi bokhokho nabomkhulu bami bonke abantu abakade bengancedisa noma ukungiqakezela sebashona, abanye sebajiya. Ngizocela ke bokhokho nabomkhulu ukuthi ngicela ukusebenza nani ngokwesonto, lingivumele nisebenze nani ngokwesonto. Asebesitsho ukuthi sifunani ukuze sikuvumele usenzo. Ngase ngikudinga lokho abakufunayo, ngabahlabela lezo mbuzi, ngabadingela imbuzi lezi ababezifuna, ngabahlabela savumelana mina nabo ukuthi sizasebenza kanjani ngokwesonto. Hawu namanje ngathi ngithandaza ngithi ngibona ukuthi into yakho ngokwesonto ayisebenzeke. Ngiyabuza kubona bese benje dinga isihlahla esinje nesinje lo muntu umncedisa. Ubudlelwane besonto nokwesintu bulula ngoba usuka ucele emathongeni akini bakuvumele ukuthi ukwenze lokho. Kodwa amanye amathonga amanye ngathanda angeke azothanda. Mina bazwisisa ukuthi akusela umuntu ongancedisa entweni lezi ezokusebenza ngokwesintu emndenini wakithi, ngoba emndenini wakithi iningi labo sebashona abanye bajiya. So yikho nje ngase ngicela ukuthi kusebenza ngokwesonto. Ekho namanje ubona ngiprofit umuntu over the phone, ngiprofit umuntu ngepicture. So kungumsebenzi okuvumelana kwami nedlozi ukuze konke lokhu kwenzeke. Ngiyabonga kakhulu bantwana bakababa. Uma ufuna ukubona iThwasa lodumo noma ufuna ukuprofit iThwasa lodumo, uyakwazi ukumthinta lapha enambeni yakhe ethi +263713758 +263713901 ngiyaprofita lapha na Monday, Wednesday, Friday. Uyakwazi ukungithinta lapha kodwa kwesinye isikhathi ngisuka ngibhizi. Ungamangali bawuthi kwesinye isikhathi ufone uthi awungitholi, ngiyabe-attend abantu one on one. Ngiyahamba njalo futhi endaweni ezihlukeneyo. Ngikhuluma nje lenyanga ngibhukhiwe lapha koBulawayo, ngazobhukhwa naseMondoro, zobe ngikhompa lenyanga ezayo. Sorry, ngabe ngikhompana kulezo ndawo. Mafisa ukumbona uyenze booking yakho ku secretary wami ethi